Je, ulishaka kujiuliza ni procedure gani za kufanya wakati unataka nunua lupango yenye mwenye parcel huenda ashaka kufa? Hiyo ni mada yenye leo kwa MTV tutakwenda kuongea na mheshimiwa Tabwembe Kapita Daniel. Basi kabla tujajikita kwenye mada yetu ya leo, tungeweza kurepondre ku commentaire zote zenye batu bali komante na makestio zenye zilikuwa ku video ya pili yenye tulifanya hapa nyuma. Basi bila kupoteza muda, tungeenda kumuuliza mzee wetu Tabwembe Kapita Daniel. Kuna ndugu Mustafa Sudi aliuliza hivi, ikitokea mzazi anakufa na anaacha watoto lakini akulunga akufanya mariage civil, ni procedure gani wala loi gani yenye leta itafanya juu ya watoto na parcelle nyaacha? Asante sana kwa watazamaji wetu wa MTV. Loi haikusahau kitu. Sheria ya nchi haikusahau kitu, kwa sababu code de la famille wanasema kama mtu akufika na mkewe ku etat civil na kama anafariki, kuko regime yenye ku applicable. Kuko regime yenye ku applicable kwa hiyo couple ama kwa wa conjoint, ni regime ya communauté réduite aux acquis. Parce que mkifaransa ama mlugha kimombo wanasema waliishi mu union libre. Donc waliishi mu union libre, c'est-à-dire hii yenye banaitaka mulingala yaka tovanda au kufika hata siku moja kwa etat civil tout ça. Kuna regime yenye inakuwa applicable kwabo, inakuwa regime ya communauté réduite aux acquis, c'est-à-dire vitu vyote sasa kisi niliexpliquer mu emission zilizopita, vitu vyote walipata kila mtu akingali kwake ni vya kila mtu, lakini vile ambavyo walivipata pamoja, vile venye walipata pamoja ndio wataplike la même procédure. Procédure yenye nitakumbusha kidogo tu, nishaka viongelea. Procédure ni nini? Watafanya kwanza licitation ya régime matrimonial, et puis banaenda kufanya licitation ya succession. Donc comme qui dirait, vitu watu walivyovipata mbele ya wajaoana ni kila mtu vyake, atakuwa mna vyake, lakini vyote vyenye walipata pamoja, umoja kifariki kama ni veuve ama veuve mwenye anabakia, atakamata directement 50% mwa ile vitu vyenye walipata ensemble, na mwa ile nyingine 50% yenye tabakia mutakuwa sasa nilisema 75% ya watoto, na mwile 25 yenye bakia mnakuwa 12.5 ya jamaa ama frères et sœurs, na 12.5 tena banairudisha tena ku quote part ya bibi. Donc ile kwa kifupi kabisa ndio naweza jibu ndugu Sudi. Na kuna swali la pili ambalo liliulizwa na ndugu Alexis Furaisha. Yeye aliuliza hivi, aliuliza mu français: comment expliquez-vous la démolition des parcelles acquises depuis plus de 30 ans? Nous savons tous que la terre appartient à l'État. Alors, qui était l'auteur de ce partage? Mambo ya demolition sasa nilikuambia ama gisi tuliongelea katika maemisho yetu ya awali, kusema ya kwamba sisi tunabakia mu considération purement éducative, hatupendi kuingia mambo ya politiki. Lakini nitasema namna gani kama serikali nataka kuvunja ama kudemolir mahali ambapo watu walijenga d'une manière anarchique. Il y a toute une procédure. La procédure voudrait à ce que kukuwe une commission mixte. Sawa bwana? Kuwe commission mixte yenye itakuwa composée na ministère des Affaires foncières, ministère ya urbanisme, sawa gisi hotel de ville njiko anavunja, kukuwe ba representant ya hotel de ville, mkuwe batu ya justice,
na mkuwe batu ya aménagement du territoire mwa ile commission mbele ya kwanza vunja. Maintenant kazi yao itakuwa nini? Bo bataetudie ile zote fasi ziko ciblé juu ya demolition, bataenda kuetudie ka par ka. Bwana Felix alijenga hapa, je, sawa bwana, alikuwa na madokima gani? Kwa sababu unaweza jenga mu emprise yenye ko public, mais peut-être avant ujenge ulipataka autorisation yenye tunaitaka avis urbanistique, balipatia avis urbanistique, et sur base ya ile avis urbanistique affaire foncière ikakupatia madocument ile nafasi. Alors kama l'État ina réalisé que madokima ilipanwa hapa ama watu bali occuper d'une manière légale, lakini hii nafasi ni nafasi yenye watu wasinga lijenga, wata wale wa délocaliser, ndio kisivwa nani loi ina prévoir bata ba délocaliser et puis bana indemniser wale watu. Est-ce que ndio venye bilifanyika? Sijui, sipende niingie ndani kabisa. Est-ce que ndio venye bilifanyika? Sijui. Sawa bwana. Na kitu ya pili, wakati unavunja mtu, kwa sababu juu ya nini nisema justice iko ndani, kwa sababu wakati unavunja mtu na ule mtu alikuwa shakuwa na certificat d'enregistrement, loi inasema, je pense inapaswa kuwa article 227 si je ne m'abuse pas, yenye inasema ya kwamba mtu akishapata certificat d'enregistrement yenye inapitisha miaka 2, ile certificat inakuwa inatakable. Kwa kusema ikuwe atake, il faut kukuwe decision ya juge. Unaona bwana? Ndio maana nisema mwile commission il faut mkuwe pia batu ya justice. Juu ya nini? Ba étudier cas par cas, huyu mtu alikaa hapa namna gani? Est-ce que kama alijenga d'une manière anarchique, kuko article 204 yenye nasema mwenye alijenga d'une manière anarchique, d'ailleurs non seulement atakuwa démoli, mais aussi kutakuwa maamende yenye il faut alipe. Unaona bwana? Donc c'est un peu ça. Est-ce que les commissions iliwekwa? Atujue. Kama ikuwekwa, alors batu wenye biko leze na ile maakte yenye ilikuwa posé, banaweza porter affaire ku justice. Na justice itaita conservateur qui est responsable wa ressort, na ata expliquer mu condition gani enye bale batu balipataka amo matiti. Moi je pense que c'est comme ça qu'on devrait procéder, s'il faut répondre à cette question là. Asante sana mheshimiwa, na tuingie basi mu deba yetu ya leo. Ni ya kupenda kujua ikitokea mtu anapenda auze parcelle na bahati mbaya mwenye lupango alishakufa, ni procedure gani zenye mtu anaweza proceder juu aweze kuuza lupango yenye itamletea madhara kwa mbele? Ndio, hiyo ni swali kubwa, na hiyo makaa tuko nayo mingi sana. Kuko watu ataenda nunua par exemple parcelle, banamwambia benye biko anakuuzisha ni ba héritier, banakuambia unaona ile lupango huko nanunua hii mwenye nayo alishaka kufa. Mtona watu wengine banamfanyia tu acte de vente na anasema nilinunua. Ndio ulinunua, mais ulinunua mbaya. Kwa mtu mwingine ananunua lupango ya mtu mwenye alishakufa na banakamata certificat banampatia, anasoma ile certificat, jina yenyewe ku certificat ni jina ya mtu mwenye alishakufa. Unapana franga unanunua, lakini unanunua vibaya. Sawa bwana? Kuna mtu mwingine anaweza kuya iko ananunua lupango, anakuambia no, ule papa mwenye alikuwa mwenye lupango alikufa, bairiti yake ndio iko anauzisha. Na unakuta bairiti biko na mafiche parcellaire, na unakamata unatosha franga, banakufanyia acte de vente, banakupatia ile mafiche ya mtu mwenye alikufa, unaenda nayo sasa unanunua. Unanunua mbaya. Unanunua mbaya. Kama unakuta parcelle yenye biko banauzisha, lazima uwe na reflexe ya kwanza. Kitu ya kwanza utauliza, est-ce que kuko PV ya conseil de famille? Juu ya nini hiyo PV de conseil de famille? Parce que après kifo cha mtu, jamani lazima ifanye nini? Ikutane. Wanakutana, wanaongea,
mtu alifariki, na gisi mtu alifariki, siye mwenye tunaona mwenye anaweza beba jamaa ni mtu fulani. Huyo mtu wanamuita ni liquidateur. Aseme siye mwenye atabeba jamaa ama mwenye atakuwa na répondre kwa probleme yote ya jamaa ni mtu fulani. Ava wafike pale, ni lazima kwanza ba identifier batoto wote. Eske mtu mwenye alikufa alikuwa na batoto? Ndio. Alikuwa na batoto ngapi? Alikuwa na batoto 10. Unajua banaume anaweza kuwa na batoto 10 benye biko munyumba, meba Kongo alizala bawili, Goma alizala batatu, sijui Etazini aliacha baine, lakini sheria inasema batoto bote na benye biko ba Kongo, na benye biko Goma, na benye biko Etazini bote ni lazima kuwe identifié. Unanifuata bwana? Bakisha identifié batoto yote. Na mwa hiyo renyo batante ama bashangazi batakuwa ba oncle paternel, c'est-à-dire ba papa leki, hein, batakuwa, c'est-à-dire jamaa litakuwa. Na wakati jamaa linakutana bana identifier batoto bote, na banasema mbo sasa hapa mwenye anaweza kuchukuliana, banaweza chagua hata ule liquidateur anaweza kuwa hata parmi badogo yake ya mwenye anaacha parcelle. Inaweza kuwa shangazi, inaweza kuwa mtoto. Donc ça dépend na ule mtu mwenye banaona mwenye anaweza fanya gestion yenye iko responsable. Sawa bwana? Banachagula ule mtu ndio mwenye atakuwa na ba représenter mu instance yote. Na et tout ça sera coulé mwa ile PV de conseil de famille. Tulikutana siku fulani na mwa hiyo réunion, il a été convenu ça. Ont été présents les enfants par exemple de Kuyus, mtoto fulani benye walikuwa identifié, na mwenye alichaguliwa kuwa par exemple liquidateur ni fulani, na ilikuwa en présence ya bazazi yetu fulani na fulani. Na banasi na bale batu yote beba walikuwa mwa ile réunion, bote banasigné. Maintenant hiyo document ndio ita constituer comment dire soubassement enyi tatuma munaenda ku commune. Wakati munafika ku commune batabafanyia ile banitaka composition familiale sur base ya ile déclaration yenu yenye mulifanya mpv ya conseil de famille, banafanyia composition familiale. Munakuwa na document ngapi vile? Munakuwa na PV ya conseil de famille na munakuwa na composition familiale. Mkisha pata hizo document hivi, niko naambia ule mwenye anataka uza, donc utauliza kwanza, est-ce que mko na PV ya conseil famille? Ndio. Est-ce que mko na composition familiale? Ndio. Sur base ya hiyo document mbili bataenda wapi? Pale nako napenda watu wanifuate mzuri. Kama parcelle ilikuwa deja cadastre, inaweza kuwa ilikuwa deja na contrat, ama ilikuwa ishakuwa mingi sana, kama ilikuwa deja na certificat d'enregistrement, pale basiende gauche droite bataenda tribunal ya grande instance. Juu ya kutafuta nini? Juu ya kutafuta bale ba héritier bale bakuwe investi. Banaweza kuwa ba héritier première catégorie, soit ba héritier deuxième catégorie. Bote bakuwe investi mwa ile jugement. Batakuwa investi en rapport ya lettre enye avocat aliandikia juge ama tribunal que sur base ya PV de conseil de famille enye niko nayo na lomba we juge investir ba héritier yangu tel. Sawa bwana, ile jugement ya investiture itatoka nayo ina constituer soubassement. Sawa, kama lupango ilikuwa haiyakuwa na document ya cadastre, c'est-à-dire haiyakuwa na certificat, kwa mfano succession inaweza pali pa kwenda juu mingi banakimbiaka juu succession jugement inakuwa un peu cher, ba mingi banaendaka kwa curateur juu kutafuta nini? Acte de succession. Kule wataenda kutafuta acte de succession, c'est-à-dire il y a un curateur mwenye ko commis ku hôtel de ville juu c'est un préposé aussi juridique mwenye anakuwa pale tu juu ya ku établir ma document enye itapatia ba héritier qualité
n'est-ce pas, ya kudisposer bien enye défunt ama défunte aliacha. Sawa. Donc soit unaweza kamata jugement, soit unaweza kamata acte de succession wapi kwa hôtel de ville. Donc c'est un peu ça. Hiyo, donc il y a des documents. Ukisha kuwa na PV de conseil de famille, ukisha kuwa na PV de conseil de famille, ukisha kuwa na PV de conseil de famille, ukisha kuwa na composition familiale, munaongeza jugement, ina constituer sasa document zenye zinapatia bale ba héritier qualité ya kudisposer bien. Maintenant, moi hiyo jugement ama moi hiyo acte de succession bata désigner uyo liquidateur. Liquidateur, juba liquidateur bengine ils abusent de cette fonction là. Baki mu désigner liquidateur ya anaanza udisha bitu kisha anataka. Non 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 non. Liquidateur c'est un simple gérant. Sawa bwana. Kwa kusema auzishi. Kwa kusema auzishi. Ni lazima tena kukuwe un document qu'on appelle protocole d'accord. Enyi na muruhusu auzishi. Uswatu bengine wanafanyaka mwa ile même PV munakuwa dispositif enyi nasema anaweza représenter kwa kuuzisha na kudistribuer ile fruit ya vente kwa héritier vote. Bengine banishaka kule. Mais kama bakuikule mule mu PV à conseil de famille, il faut kukuwe un protocole d'accord enyi napatia ule liquidateur pouvoir, n'est-ce pas, ya kuuzisha na kudistribuer produit ya ama fruit ya vente kuba héritier bote. Maintenant, inaweza kuwa batoto balikuwa 10. Ifo niache na signaler ile nayo. Batoto balikuwa batoto 10. Lakini batoto 6 biko Kongo. Batoto 4 biko inchi. Lakini bote walishasikilizana bafanye nini? Bauzishi. Bale benye biko inchi bale. Ni lazima batume ma procuration yabo. Jubo abata signer ku acte de vente. Donc il faut batume ma procuration yabo. Et la condition voudrait à ce que kama biko France, kama biko Belgique, kama biko États-Unis, ile ma procuration ikuwe légalisée kwanza kule ku niveau ya ambassade yetu kule. Bana ituma hapa inakuwa pia anterine na chancellerie. Na ikishafika njo inawekwa mu dossier, inaonyesha nini? Bale batu nabo banakubali. Jo administration ni maécriture haiko tu bali kubali. Bote tuisha kubaliana, il faut kuwe ma preuve que bali kubali na procuration zabo zoishi. Sawa. Si base ya zile procuration, bale benye biko hapa bana signer bo peke. Pale uisha kwa deja ile ma document utengena natoka kuhesabia hapa. Bale benye biko hapa nabo bana signer ku acte de vente. Unajoindre na ile ma procuration. Pale ni unaweza sema nilinunua parcelle kwa héritier. Kama ukufanya vile bwana, uko sa vile mwenye, unifate mzuri. Mwenye anatupa franga. Parce que il suffit tout, mubale ba héritier umoya ajopose. C'est fini. Unakuwa mauvais drap. Asante sana mzee. Kwa muda ambao unazidi kujipatia na kuweza kupatia ndugu zetu juu ya kuweza kuresolve maprobleme fulani juu ya domaine ya udongo. Na tunakushukuru pia ndugu mtazamaji wa MTV, ulikuwa nasi mwanzo mpaka mwisho, na nikuahidi kwamba kama uko na question, kama uko na suggestion yote ile, weka mkomentere utajibiwa, na mzee iko disponible 24/24. Na hapa ndio tunaingia mu procedure yetu ya pili ya gisi gani unaweza kununua udongo wakati kitokea mwenye mpango alishakufa. Basi ukuwe kila dimanche, samedi dimanche na MTV uweze kufuata kila procedure yenye nafuatisha procedure par procedure, na usisaulike kuweka question yako mkomentere na kukomante, kueme, kupartager. Tukutane kwa mara nyingine tena. Asante.